Dal-waqt naqilbu t-sija, dal-waqt it-temp jisħon iktar, dal-waqt nibdew naraw x'ħan nilbsu iktar imqaċċat. U dal-waqt nibdew naraw x'ħan għamlu daqsxejn iktar bis-serjetà biex inġibu riżultati aħjar. U hemm ċertu estremitajiet illi trid tevithom akkosta kollox. Anke jekk tħossok li ma tantx baqalek żmien għax issa ngħiduha kif inhi. Iva, qatt mhu tard. Imma kemm ikun aħjar illi jekk aħna fis-sajf idu nidru bomba illi naħsbulu minn qabel, naħsbulu b'dak li nagħmlu b'mod frekwenti ħafna matul il-ġimgħa u matul is-sena. Però anyway, għax issa r-realtà hija illi qegħdin hawnhekk illum u llum li inti qed tara dan il-video. Allura x'se tagħmel minn issa jekk il-bambin irid sas-sajf? Li huma dawk l-affarijiet estremi illi għandek mhux ntuk parir ta' li tevithom imma li għandek bżonn li tevita jekk verament bis-serjetà dal-istaġun trid tidher ħafna aħjar. Ħanitkellem fuq da suġġett ftit ta' sekondi oħra ma' Jean-Claude Migallef live fuq TVM. Narakom.